Hello, gagayam na imbag nga orasyo. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jen na Almoite Drama. Dahil iti channel nga original nga kinkukwa kadagitiman ng biyanang kan biyag ti tao at drama. Kapadasan ni Cubs at Mia saan napud na nagan tintay drama. Ngamsakbay na makablawa mampay. Da Jamilin kan Raquel kan Aminan nga dadita palengke tinagilian La Union. Shout out kada kayo amin dita. Manipud mat kan ni Marieta Padual. Makablawan amin akabagyan ni Nanang Nadita Santo Tomas La Union, Aday family, Ubay family, kan Ramirez family. Shout out mat kani Yanli Viloria Dita Riyad. Kastoy man ti kuna ni Cubs at Mia. Dear manang biyanang, idiubingak na bisyo dagiti dadakkel ko. Kat gapumat lang iti kinarigat ti panagbiag, impampundak ni Lolak, iso ni apong ko ti dimakelak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Umadanin di panagrador mo, Mia. Unjani, kat agyaman nakmanin kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaiskwela Paset ti panagayat ko kin karayta. Kan para madlakadata adwa. Saan? Ha? Wan mat kiti. Okay. Kaano nga ron ti panagradwar mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kan to umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo, saan? Ha? Uwan. Ang mabalin kong itantan ti trabaho tapno madarayak mat ti panagradwar mo. Saanen? Mabiit matladay chay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggaad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Yakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrag kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wen na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, addain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insang put may nanang. Malaka makamukan barok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi nga agas sangwa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka diakas ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inaken amam dagijay. Iso ananang kan tatang kunamat Apay nga dada dito'y kunak. Umayda ka nga rod kablawan iti panaggraduar mo. Sayang, tasanda na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang ngamin ti mabalin namang kontak kadakwada. Tasi katada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananayakas ti panagsasaam. Itatanaamuan da nakagraduara kon. Ti amuda siguro, agtrab-trabaho akon, kat agsusweldo akon. Itataadan pa kairanudan da kanyak, sada kundi pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada, takas jaylat kalakan at ti panang ipadawat da kanyak kada kayo.
Mala, sana balay. Tasyak matinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apaw. Uray pa'y. Rumwarak. Papanam ngay. Kamangan tayo numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan. Tamang anak tun ijay ruwar. Ay, di kan rumwar. Silibraran tayo nga ron mo, ti pa naggraduar maun. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay anak kami suot kami ya. Masurunak ijay balay Johnny. Taad da dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan na graduara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Tiyam mo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta dagi jay. Respeto mo latta ina Di dakto pa'y pinagan ano idi ubinga. Takasano, nabisyo da. Dagi jay bisyo da ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak intun Sabado. Mabalina na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalat ta ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't na ilapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyong Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, anabrinwas japo ko. Takanayon ko matabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti anak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Wan, nanang. Iso adi mi mapabasol di anak mi. No apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang tangsit na. Ala, sana bali nanang. Tamanipod ita. Kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayam data. Ala, dandani di ka nabigbig Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Wan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho mo. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mammo kidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. When nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siyak, aglaklako lati di palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni ururayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayom ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mo't ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga rodan na tagawid akon. At dapay ngamin aramida ki di garden. Aywan,
Nasabat ko man ni Mia idi kalman. Si mabali mo ti pa nagsasauna. Saan na nakasi idi anapasig kan naragsa ka makisarsarita kanya. Ha? Kasla saan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay di adal nga minan. Mangupopisinan. Paspasinsyam latan yung gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na yung opisina na. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan? Sigud mo't nga muna ang manalo nak. Ngam kasla ibain na mo't ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ay ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di gayem ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak dyan eh. Ngam sa anak adi-ada lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nak to itipada na profesional. Di naman siguro maaramid ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopan kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Naimbang oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abong at papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, tadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo, anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo tinagkurangan mi ken ka iti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga bibisin. Ha? Pastragam ni tatang mo, apo! Sana di tayan terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayo na. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tama nga no agaram kay ti sabali. Takaskan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarik, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin nakasapulam. Agyaman no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar ka iti kabita na panawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam duatawan payla ti urayan? Kaanon tupay ngay? Adda pa'y ngamin importante nga sa sikaswa kita. Ang bayang, kita no kasano amay singit ko ti panagkasarta. Ta kayat kumatan nga agsimpata, Mia. Lola, iso ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastabat kan ka, baraw. Sir kunayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ab sa bali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yaw. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngam saan itan. I-break kon da dya a tao. Saan kami ngagbagay. Anya? Ni Arnold di ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana, silang akitaan, Lola. Nakat,
Kasano nga rodin ni Janay. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa manusan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadalmaw? Isaw tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na ng paadal kanyak. Saan na problema dayta? Ta professional Jane Nobyo, Lola. Panga si Mia, di na kumamot ikalang akastoy. Apay akalat mo't latanti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan ada tati na ikari para iti tunggal maysa. Ay ayatan kami ya. Ibawing mun iti sabali day ta panagayat. Sana siya ti para kan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlawan na liday ka Ay, makipagladingi ta kiti panagsina yun ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan? Saanen? Namin anon ngay nayayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan wa profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, Nanang? Kasto ya, nasaya at latamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Aywan, nangyagak itinatengkan protas, Nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia, napan nagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, Nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinobyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na jay lalakay. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamati akin ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag mo nga agar-aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak ken kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Taddan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklunan na kon, tay kasarkan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kandi nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakarakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Amay, anyat kayat masawan. Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin nga public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga may diti palayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan ka di, sigurado apaayan nak. Ang di ka madanagan, si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikop mo, na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mon ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no'y darumnak.
Kasangay ti anak mo itaapok. Nga mapingawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Ha? Awanan ba inday di alalaki? Nagkari ang makadwami ita. Ngam saan met gayam? Ulbud ay jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak met na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay? Good, kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pag ginayad ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpot ka kanya. Uwan, honey. Dadyani dayjay ah. Ha? Mia! Ha, nakita dakon. Pumanawak lakuman. Nakita dakmutan. Kumusta? Ay, kastoy pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katni, masikuga kun. Kat, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawa mo nga Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Ay, nakaapal na. Agkuy-kuyog na. Ngam siyak. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas jay mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo, nanang. Da kayo pala ti makamo kadagiti anak ko. Bayat ti panagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas, nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga uray anya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapul na tagayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan mi. Ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyamanak, nanang. Nasakit ka nakasang tinagtungpalak tanarigat ti sitwasyon mi nga agiina. Tano kasapulan dagiti anak ko ti presensya ti amada, jak mapatgan ida takas jay kat nga rod tinatumpungak nga amada. Na-stress akla unay ngam linabanak day tariknak, impagpagapok kadagiti dua nga anak ko. Kat ita dumakdakgalan dagiti anak ko, kat kaasina naragsak kami matlata nga uray sanda kadwa ti amada. Sa anak mata na nakiasawa ta impamaysak ti imatang ko iti trabaho kan kadagiti anak ko. Alakastan, tigayam mo, Mia. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
Hello gagayam na imbagngal daw iti tungkal maysa. Welcome kayo manan iti YouTube channel Jen Almoite Drama. Ti official channel a paggapgapuan. Dagiti may re-upload a drama ama ng biyanang kan biag ti tao. Ket manen kitawag ti suportayo diti channel Jen Almoite Drama. Manipud man nga rod kinikabs at Bonnie saan napud no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay ni Leti Baldimor dita Kamantilas Urdaneta Pangasinan. Kani Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Kastoy man ti kunani kabsat Bonnie. Dirma ng biyanang. Sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti tsurak. Nakutungak kan medyo basitak. Kat ti matasawak no kasano ti kinakutong ko nakutkutong pay. Dimteng tay tiyempo akasla na umaak iti nakutong. Isa nagsapulak iti nalukmag anang isukatak kan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Muro ni si babae na. Anya? Naglukumot na di atatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay, wam, pagsubliya mi di balay. Sa dino ay ti balay ti babae na. Isi kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan. Nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mabitla ang arog tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung Rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain ditaw. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Laklakayan kayon. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan noon yaman tinagkurangan wano nagbasulak pagkawanan mawamot ang buka basul ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputakas laak takungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Sana nasaya at aramidin nyo. Sana ka po talakay kan bakit kayon kanina nang agat laklakaan nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta aglinipatan pilaing. Agyaman ak Bonnie. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon di asawam. Noan niya ti imbagak tung pala Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko, Bonnie. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya talaga, Bonnie. Sang kaawit ka magayam. Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong kan basbasitak ng musika. Kaimbag man takinayat nak nga uray nakaluklok maga. Naita nga raw, ti kinayat kukin ka. Tana umaakaw itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wan nga raw. Jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan na ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tsabian niya. Wine. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya! This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat kukuha nyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong,
Kano anya pa di ta amulmula. Wan, tapno da pangibaw inga kiti imatang kwan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya unanang. Kan plano ko matagtarakan ni ti baboy, kalding, nuang, baka kan manok. Anya, nagadon? Wana nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, datarak na kita. Wan, nalakalaang. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaang. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alang aron nanang. Ikan kayo ti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpaiso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Aginanakay mo, sana puro trabaho. Wan, diyak baybay antibagay, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka buni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papanan bay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namna makalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Ado sam, ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa, agtinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na, mangan kan. Tamadamdamalaang, dagasan na kan, jay kaanaka. Hoy, bune, agring kan, aldawan. Oy! Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga, lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manen, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak, nalakak amabanog. Marigatan ngagtrabaho. Napialakan ka at nakutong ka. Naparagsit ka ngaggargaraw. Ala, agunay kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nagkonstruksyon. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nagkonstruksyon. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kantani, ada kukuak. Anyat kuko maya. Papaadua kiti kwarta. Ay naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakat agluton, tamabisin akon. Para kadata mo lang na ito'y numanga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng agtumot lang numanga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawidak man pa'y ijibalay dagiti anak kaw. Kailiw ko nga men dagiti apukaw. Katapay nga rod ang nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talo la siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilok ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Nay, saan mo No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar-aramid buni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan nakon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat kaw. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalay ngagpambar. Masadutak ko nam kiti Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalim Beltrana.
Pambarang lagayam timpakita makinasingpet mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingpetan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingpet alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. Awan rumwar dito balay. Agtalinaud ka ditoy. Isarak amin atawa ken daw boni. Kastalat kalakanakan ka. Ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ano tiyag damdamag itilako ababoy kanyak. Ay kat ala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anya plano yung ay no malako amin ababoy yaw. Gumatangak manan ititarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, da kayo ti makaam mo. Dadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adumutan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot na ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak lata malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit abakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umay nakalaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaun apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawanak ka din Nagpakawanak matken ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sikati kayat ko ang makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mo. Manipod din sukanak. Pinunas ka matan iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Nasingsingput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdanata. Ang sinatan, kaya't kaun nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman apumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang aramidam kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, kapoy ti kapupungot mau. Ganabam Kunak nga bin ngagpakalbo ak ngam di mo mat kayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit
Anya ngayon ti pungutakan ka, dorbab. Ah, ay, hindi ladamo singpet ka. Gamit di agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basit la kamalik kabilan nakadagaws. Ay, kat lumaban ka. Ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Parupam launay ti saan mon apanangayat kanyak. Naupayaken kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayaten na. Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaayayat. Ore awan. Nita! Ay, natabuok ka. Agyaman ka. Tapungutlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakoto. Hello, tatang. Nakalagip kayo mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak idininanang mo. Ngam di nakmatpagan anaw. Di nakpampansinain. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito, tatang. Ado, nagtimula kan dingwan na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. Sige, kasaritak ni nanang, nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na, agpariskyaw. Ada ka kastan? Amang ano marigatan ija ni tatang, nanang. Amang ano pudno akab-kabilan jay babae na. Kahit lumaban na, limal lalakyan nga awan baal na. Dakkelimot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskiom, pag naida mo ni Jabalayaw, sana dito balay, tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon, nana. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di? Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada ngamin okasyon ni Jibalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam kuyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot, Beltrana. Saan da ka akasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan agsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Saan ka nga asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog konti amak nga agawid. Agsublin tumot lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang, nagrawat pa'y, nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta ka? Nasaya at lata always fine, bunay. Sakit saan na fine iti sinong na niya Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasayaat mo nagbalbaliw kan.
Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Wen nga raw. Sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sore, itajakon kayat ti adda kabalay na. Ha? Nairuama ko ngagmay maysa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel mo lat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jelas ang Apollo ayero ten-share mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramit mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawang kan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo ti agna dito balay tatang? Pasensya kayo no naariwawar iti apo ko yun no nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. So adin akon kaya at anak kao. Sana maramid dinanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita amadagay jada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin ije palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyaw. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigo da balay mikan ni Piling, tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray kasano ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanyak. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnamaklat ta amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, pagayam mo, Bonnie. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello kagayam, kumusta kayo? Naimbag nga oras yu amin. Sa bali manen na compilation ti drama ama ng biyanang ti mga ganyo ita. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa man payda Abigail Castelo, Aurora Vega dita Cyprus, kan Jane Mabalo Habagat dita Singapore. Katitain tayo nga rudandanggan ti part 40 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod man nga rod ka ni Kabsat Flora sa napud no anagan, tintay drama, kastuti ko nana. Dear manang biyanang, may papan kadananang kantatang ko ti kayat ko pa'y drama. Bakit kan lakaydan, kat adon ti rikrik na anday ti bagbagida. Adon ti saksakitan da. Ngam ti kasuron ko, imbes nga agas ti gatangan da, saan tajay kat pagpapintas, kan pagpagwapo da ti unan da. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang.
Atoy, ala, uminom kayon. Hindi pa check upin at tani nakaroon ta uyak yun. Ay, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga ron nga agimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, mangipaborak kanto man iti oregano tayo sutino mag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyag kininanang. Hindi agpa doktor, kuyugang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya kung timapan. Uray siyak. Itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak ti mapan. Tanay, at dapay trabahom, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan. Wan, naitalaga ya. Napigsaak mat nga uray adu tirik-rik na. Uray siyak, makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ako naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak meten iti papanak. Wan, susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta, ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. Adun sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. 6,000 jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agtek sakto, wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si Kangay. inakpet agpaputis pa, ken agpamasahay. Nay, Kartua, di kag bababae. Amangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamad. Dapay lang mangayat kanyak-ayak at lakayaan na kaon. Malakit ay mapantan. Agsina talituyan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog tang rin. Tama panak matan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman na nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasapa darimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala nagitay card iti clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balita dama record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tanay, kasla sa ang damat nga agim-imbag. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamutin. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Nagkapuam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan tanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Orasyak, adamot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Agagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tanti tiyan ka. Inak man nagdigaws tani, dagaangan nak. Oh, ina, nagpunal. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlor. Ay, tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon damat nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damat laging bagan, bakit? Ay, huwag nga rod
Kan awan nadlaw mo kada nanang kan tatang. Ah, apay. Kakulkulot ni nanang. Kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis. Linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibokdan. Papukisan na pailaan. Akabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko a kwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang. Ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ka agas nga ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay ah. Nantay naman kita nida. Ang mga nun nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Uray siyak, naibusan, Flora. Anya? Manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Uray siyak. Gusto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan nyo iti agas yun, nanang. Tatang. Awanon, imbasura ko. Uray siyak, imbasurak mo tayo. Nanang, agreeing kayon. Mangantayon. Aldawan. Ni, naimas pa'y malaturong ni nanang. Ni, anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tay mo nalatak kan nangina branda itoy. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Ne, nangalanda nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayata na ka rin kayo, nanang. Da kayo tagus usar ka dagito ya pagpapintas? Ha? Ay, uwan anak ko. Apay aya. Nagnina mo dagitoy. Wan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririing ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Ah, Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. anya? Agpaagas kayo, ah. Saan nga agpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabalin anak ko. Anya? Diyak kaya't timatay alos siyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmano ak. Kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay-may saka mo. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tada klase da. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka ka anak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Iso ngay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman naktapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno adda igatang nyo iti eyeglass nyo. When man tanay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tunday kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrik na hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo? Saan nga maulawak? Anya?
Kapapanan nyo nga rod nga, apa nakarubot kayo? Wan tain nak ko mga rodag pa-check up. Sarag tay intadje kabsat mo ako arta. Ha? Ala nga rod, kuyugan kayo ang tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay unay mo tan talimtagmanan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtag nga ron manan ti sakak, Julio. Agagas kayo Awan agas yun Kadagsaw kayo mo. Agas. Makaumadang na itang agas. Ha? Kuyugan nakman kit ni J. Plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni Nanang iti klinik. Basta kuyugan nak, tasabali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige. Ilagas kayo ni ti papanan nyo. Ta makikuyog kay ton kada Flora kan Nanang agawid. Nanang, anyat kuan tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wan tagpa-facial Kan ipatrim ko tiki day ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up dita nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Isunto mo la amatay da tao. Iso nga agpapintas tayo ki day. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubinga. Agpapudaw. Kanaminan. Padasag pa'y mo ti agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsantay lang nga agbyag dito'y lupong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. Nanang? Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numataya. Nagalasmet da ito'y anatayin, nukunadan to nga Anya? Nalakaya ti mauyaw, iso nga agpapintasak iti hostaw. Tapno presentable ti rupak, inton mailungunak. No kasta, saan nagpa-check up ni Nanang? Bakit? Saan? Napan ka nagpapintasan. Agungot-mot no ibagak nga agpa-check up. Ure ni Tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimot jay nang indagasakin ko na. Anyat ko na kano jay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. Kasla saan mo tan ngagpilpilay, di simra ka jay. Simmaram tamag. Aya? Kitam ka dito'y muscle ka, susima. Di makil dan na Ay, wan. Pimandisal mo tandagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakal iti masal. Wan, arigat no maliwayak da ita. Taag loy-loy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa, ma'am. Katun ay aywan agayam. Di Domingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakay at salmaw. Ay, isulat ta Nasakit latta. Kan pasaray maulawak. Ipankunsan talaga. Ore siyak nga raw. Pasaray agulawak mutag. Ore ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wan ko mga road. Kano aggidan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to ti alaan da alungun ta. Ada nga tayo good for to alungon bakat. Kat agparamid dan tua. Ipasadyata. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga rod ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka. Kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang. Neng, manangami.
Sika magayam. Wen, Flora. Ni, nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid da. Wen, naiturog na ti panagbuybuya na iti cellphone itay. Ha? Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray maturog masapul ka nung ag-make up. Taamangan numatay abigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalub ti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita am tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y itinagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Taamangan ka no saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kat ni tatangay. Nakaturog mo lang dito sofa na Aba, hindi mo nakita Nakakupyur mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot ten dagiti dadakkel ta kabagis. Ay, diyan mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, Nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Hada ka magayam, ame. Una, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Alaam man kit di ta make up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make up ka. Ha? Make up anak. Nalipatak ti nag-make up idirabi Alaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taag tumar kayo iti agas yo. Make up anak pay. Bye-bye am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawak. Ni tatang, mabit na ang tayo nakitaan, Nanang. Diyak kaya't ti mapanid ospital. No matayak lang. Maklon ko palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ko. Tamapan tayo iji ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iji ospital ading ko. Agkakanat mo tanti sakit da nanang kantatang. Wen nga rod, iso ang masapul ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumwar da iji balay. Wen pagsagay saan tapay la idaatan Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang iji balay. Tasikamot ti mga sikaso kin ni nanang. Pinagsagay saan mi nga ro diti kabsat ko dagiti dadakkel mi. No dagiti hilig da ited milatta. Ngamkit di saan mi ida na pinalubusan arimwar. Tapno mabantayan mi ida anaimbag. Kat naayat unay ti Diyos takalpasan ti panagagasda nagimbag damitlaeng. Kat kanayon mi nga ipalagip kadakwada at isalon at dati umuna nga asikaswanda. Halakastan, tuygayin mo, Flora. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script, kaniti drama, to gayam yo, Jenna Almoite.
Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kat manan naragsa kabaro atawan tayo amin ngawan labas. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Barney sa napud no nagan tintay drama kastitiko nana. Dear manang biyanang, may saa kabalo kat adamay sa nga anak mi iti dayda asawak kat iso tinagbali na kadkadwak idipim mo sayan. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Onya, nakadalos ka na nakaw. Uwan tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayaan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw. Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, wait, adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na ima sa sidain. Tapno adda ipasangot na iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa laing. Tay naksabtunan ninton madamdama tay ibagbagak abisita. Adda kami na nakaw. Kadwak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anak ko, agmano ka ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Tay suti agbalin to amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anak ko. Sapay lang ko mata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisang puti ti babae, ije balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamat niya mo ko. Ngam nagisang put matiti babae. Ingkay manungtan. Ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anya nga rod, no talaga akayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan. Pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisang put mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Ngampatsa ka maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagais. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, manmano te kastoy kabagais. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagais. Tamarik nakmaid nga ayatan nak ni Glory. Di naktupanawan day jay. Mga nen, saling. Nakaluton ni nanang mo ang Glory. Nanang nga. Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legit, agpay sumay na nanang munton ni Glory. Tay kasar ko ni Timabieg. Di kay lagbain. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga agragsakak. Kung kasanaw no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. Asinunto ay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ubing ng siyak Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang may uray awagam latan ay tinagan na. Ay, basta jak kayat deja para kada kayo.
Sumapul kayo iti sa bali. Tay bakbakit mo't angam siya, ti pilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan innubingan kan linnakayan kan niayat. Bastagin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah? Apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, saling. Ay! Di nakman birbir nga san latan. Ininaw na akngam si ka, Glory. Ha? Sana gaputain sangput na kanti amak dito'y balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang saling. Awan nga rod space ditaw nag. Mabasaan no agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, Irwar. No di mo kaya tamabasa dagiti gamit mo, diyawid mo, ije balayo. Ha? Talaga, di na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak aramidag. Sukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss iti dahi ti abalay. Loves. Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saleng, sana nasaya at tikas na nga aramidam. Ala, yunag mo na kita inwar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang ditaw nag. Nagadumo nga mintinalan na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sa nga pula taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayja babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di ti balay. Kanayon da kun nga ungtan. Di da pa'y kikanan iti kwartayo. Dayja babae di meran rano di ti pensyon nyo. Saan nakabasta agunget na awan rason? Napatpadagkit ti dayja babae ang amsyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti.